Inatoka wapi? Mpaka chini, inatoka tu chini hapa mbulomo ya mubichi. Mbulomo ya mubichi mnatoka moto. Mbulomo ya maajabu le. Hii maajabu kweli kweli? Yesi kwa nini? Mbele karibu pione mbele karibu. Shit hizo upia nakapata hii moto hii. Ndio. Kuya la ba yulu lu mamo ye fika ishi mamo. Bibi uko mo? No mbio. No mbio. No mbio. No mbio. No mbio jua nini ingia ishi? Jua nini lo pamoja simama ishi ha? Boss, sumbulia polisi la macho. Macho. Si mimi mbio, kamera ilipasha kwenda ikaambia ningeenda kule. Wewe penda anguka? No, mimi penda anguka boss. Kamera no mbio, mimi pole. Bonjour bana mboka. Muone beko natengeneza barabara na Masaki. Ni mambo. Barabara ile beko natengeneza na Masaki. Jamais vu. Bana mboka. Mujione. Hawa watu balikuwa kuharibisha, balikuwa kutengeneza. Barabara tushaka viona barabara beko natengeneza na Masaki. Botikalika na pays moko. République ya Kinshasa na République ya Lualaba na Katanga. Fifi Masuka oya botala Jean-Pierre Mbemba bana misato. Fifi Masuka pa sobi jet na ye. Fifi Masuka yiba na yo. Bana no je crois bavana na Canada na muso ya kizingise bavana na Canada. Fifi Masuka okosibi. Boli ya mbongo ya Lualaba ya Kolwezi. Bo piller sous sol, nenge bozo piller. Tre yango wana euti port ya lobito kokumba cuivre na biso awa na Kolwezi. Yango wana ka ndenge bozo mona TV za radio te o chatra ko lakisaka biso te. Tre yango wana ba kilometre ba wago yango wana o tomona kate yango wana. Mugasi kaburi ada penuh.
Bora na balance. Bora na balance. Bon, toza la frontière, toza la biso, toza la frontière et ba autorité congolais na angolais bayokani baya kobuka biloko ya côté ya Congo. Tozo regretter makasi, nous déplorons ce comportement. Nous déplorons ce comportement. Tozo tala bazo buka na bango, toyebi te. Totala na biso. Chaîne ezate ni radio moko te ezali. Chaka zokola parasole wana. Akwea kinase moto na tembe 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 akwea kinase. Bonjour les Congolais. Bonjour les Congolais. Bonjour les Congolais. Leo tunaitika mvita yetu, tunapata solution. Tunapata solution shiba chauffeur mubalabala. Mukusimamisha makamio beko balakatala kutupatia makamio yetu abapeli wana kutumika kwabo beko umukumbe ba chauffeur étranger beko banatembea na maarme. Hii camion ni ya Somalien. Les camions que vous voyez ici, c'est pour un Somalien. Monsieur, regarde ici. Regarde ici. Tosha sura yako mzuri hapa. Munaona huyu Somalien. Tunamubamba hapa kwa barriere ya ndani ya ba chauffeur tu na chauffeur étranger, eko na arme, eko na revolver mu motoka. Papa bamba hivi, bamba hivi.
Tropa nani inspector? Yeye onesha ile revolver. Fungula hiyo pale. Njoo huyu Somalia. Somalia huyu. Tunambamba na nani? Ile. Toa papa, tosha. Acha makelele yako. Tosha. Unataka nini? Umbafu. Tunambamba. Yoi, unaona pale? Yoi ile pale. Yoi ile pale. Mwizi wa Somalia. Mbona anataka kupata makamio yetu? Kumbe ni nani? Leta telefoni. Mwizi. Kamio yake yoi. Kamio yake yoi. Mwizi. Tunakia kupata mapreuve maintenant que abapendi kuacha makamio yetu, kumbe tuko déjà infiltré. C'est ça les camions. Plaque yori pale 03 78 AX 05. Camion à Congolais, mais un étranger au volant bien armé. Vous voyez un étranger au volant bien armé. Hein? Donc il n'a rien comme document. Il nous dit que c'est un réfugié. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour qu'on est en train de contrôler ces gens ici. C'est un peu ça, les amis. Nous sommes au niveau de Kimpembe. Déjà, armé déjà, il est là-bas. Kwangu shia ba deja mu 22e tunenda kuparike motoka huku bale bashengiaka mu 22e region banaona bien shia ba tunenda parike motoka huku shia ba oh kuku trahison atiana trahison mbele mushivi tunenda na motoka tune mipatia ni rapport juste rapport malgré tout tunaanza vita ku 22e region mais message haiko shofika ku 22e region pour votre information pale tunenyabe ko nitushitoka beko na shanga. Donc c'est un peu ça. Ou sinon, soyez calme, membre, soyez calme, tout on a fatigué à ma kingo, te vile kunenda. Allez, tous les cas. Spectacle mala moya. Wai motoka. Habari batakuja ya sasa. Ana mubariki. Ana mubariki habari ya sasa. Sirpas. Moto yo azanela ka ye akufa kadi kino ye akokomba bongonde akokufa Guys. Congolais abana. Mais kashi ya kufanya Congolais. Chino kuna yengi. Chinois eko nafuata ndio patron. Jo patron ni nyumba ke? Si président de la République alikuwa anapenda kuelever classe moyenne. Est-ce que normalement nyumba ni yabo maina yake. Moyenne mon président de la République, hein? Le travail que devaient faire nos pauvres citoyens, yo les expatriés, yo banajiapproprier. Tina mu constitution banaingia. Kesho wanaanza kuingia tina mu maswiti. Kesho wafanya vitumbula. Watika attention. Cha Chinois eko na yenga. Congolais mwingine yo. Mshekala. Mwa mshekala. Unaacha Chinois anje kumiengea orke hii makuta ni mweye ndio napasha kumiservir. Est-ce que ma loi est autorisée mu Congo un expatrié anje kufanya hii matravaux la construction tant que moi mko wako iko hivi la travailler ndio bali de continuer donc yeye ni patron yeye ndio patron yeye patron ndio na yenga mimi nasema patron ndio na yenga à la place des Congolais twende boss funga kaji huyu njoo ule mwizi mnashikiaka kama ningia mkabini ana retire makuta $700 $800 $1000 ni ya bia bongo njoo baba escrow hapa mena baba escrow leo tunamshika jina kwa kunani Sema vyote mkulu nani dudu nani
Maintenant jina yake ni Dudu nani? Takupa kapata Dudu nani? Dudu Kabamba. Kabamba. Maintenant ndio huyu mzee jina yake ni Dudu Kabamba. Tunamubamba leo ni mwizi anaingiaka makabine na escroquer bantu. Joba banitana kumarizo. Banitana kumarizo tuma makuta. Huku bezo na kazi tukunangaje bantu muzangare huku. Tunangaje bantu nishie bantu fulani tuma makuta njoo leo tukunaye hapa. Kisha kumushika ni mwizi wa vya kweli. Alikuwa recherche. Mama, wewe tu wafungue batakunja mula. Acha bakunje. Sasa mimi na document nila makelele. Mshazo ni traumatiser. Kile bana ingia kwa na biwa kama tanga yetu. Maman, on a les mandats de perquisition. Pourquoi vous avez fond la porte? C'est quoi vous avez fond la porte quoi nini? Ni toi ni mnakata là? Moi na téléphone azali. Fungola chini. Fungola porte chini makonzi mapana. Si mfungole, mshafungola, mje mfungole, mje. Ya kwa. Usiogopa? Ana porte. Unatongopesha deja. Vous nous traumatisez, ni kutu traumatisez. Toi faut une porte chini. Maman porte chini baba. Fungula porta chini. Nyumbani waanze kucheza. Mtashuka, mtaona tu mtafungula. Si mon bras batoto mnakufanya hivi kunyumba haina bien. Haina bien. Dana ani sali bele ngomba mkalo ngati bakande bele. Document quoi? Tu peux venir avec le document. Montre-nous le document. Avant de faire tout ça, il fallait nous montrer le document. Ule papa ule kupale ule amuishi sana, anaanza kuambia sema mama akwea kinase moto na tembe akwea kinase moto na tembe akwea kinase moto na tembe akwea kinase